Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is te Kāihe, te Raiona, me te Tame Heihei. There are two kupu hou. The first is teke ko, and it means to screech or crow. I teke ko te Tame Heihei I te ata. The rooster crowed in the morning. Our second kupu is hori hori, and it means false or phony. He kōrero tēnā nā te whakaaro hori hori. That narrative is born out of false assumptions. Ka reare mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hana nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kāihe, te Raiona, me te Tame Heihei, nā Aesop. Tērā tētahi Kāihe, me tētahi Tame Heihei, e kaitahi ana I tētahi pātītī, ka ohorere I te kitenga I tētahi Raiona. Ka kaha te teke koa te Tame Heihei, ā, ka huri koaro te Raiona, te ki anei e whakarikarika ana I te teke koa te Tame Heihei. Ka oma atu ai. He otia no te Kāihe, ka pōhehe nāna ke I oma atu ai te Raiona, ka aru I aia. I te tawhitira no oraue I ngā oro o te Tame Heihei, ka huri te Raiona, ka ngaku ai I te Kāihe. Ko te kiko o te kōrero, mā te māiatanga hori hori, ka mōreara. The Ass, the Lion and the Cock by Aesop. An ass and a cock feeding in the same meadow were one day surprised by a lion. The cock crowed loudly, and the lion, who is said to have a great antipathy to the crowing of a cock, at once turned tail and ran off again. The ass, believing that it was from fear of him that the lion fled, pursued him. As soon as they were out of hearing of the cock, the lion turned round upon the ass and tore him to pieces. The moral being, false confidence leads one to danger. Tēnā rā koe I whakarongo mai te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly ad-free, with no sponsors, which means everything we create is made possible by our Patreon whānau. Every bit of tautoko helps us spend more time creating, sharing and growing te reo Māori through this kaupapa. We're working hard behind the scenes to bring you even more Paki Waitara as soon as we can, and your support helps make this possible. If you're a kaimahi arekura, kohanga reo, puna reo, or school here in Aotearoa, you can get free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email account and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, giving you early access to every episode of Whakamiere, downloadable PDFs, access to our supportive reo Māori community, exclusive merch, and our full catalogue of over 150 episodes. To our Patreon supporters, he mihi tino nui kia koutou. This podcast exists because of you. If you've enjoyed today's episode, please consider leaving a rating or review on your podcast app. It helps new listeners find Whakamiere. Or better yet, share your favourite episode with someone who might be on their own reo Māori journey. Ko Taurapa, e nui nei te mihi ngātu. Hei ākua nei e hoa mā.